quite sure that Aziz would have been very shocked when he read this executive order. Khale ka President Thabo Mbeki uri Afrika-Dzonga ri fanele ku kuma ndlela ya ku tiyisa vuxaka bya rona na matiko ya misava. Bandyangu wa n'wana loyi a nga pfinyiwa hi mudyondzisi eMakotopong eLimpopo va lava ku vona vululami. Kasi eka mitlangu mudzaberi wa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso uri xipano xi lava ku fikela ti-final ta CAF Champions League. Baka hina intsako ku tlhela hi hlangana ka mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Khale ka President Thabo Mbeki u ve na swo tala swo swi vula hi mayelana na xiyimo xa Afrika-Dzonga na vuxaka bya rona na matiko ya misava. Mbeki a vulavula eka ntshamo wa ndzawulo ya matiko mambe wa ku tsundzuka khale ka holobye Aziz Pahad. Loko swo hatetano holobye wa matiko mambe Ronald Lamola u ri mhaka ya nkoka wa swicelwa swa tikonkulu Afrika yi ta va ka makanelo ya nhlengeletano ya leyi taka ya G20. Lamola u ri i swa nkoka ku va matiko ya Afrika-Dzonga ya vuyeriwa hi swicelwa swa wona. Ntirho lowu a wu khomeriwe ehansi ka xiga xa nkoka wa vumbiwa eka ku aka rixaka na vun'we. Njhekanjhekisano wo hi mayelana na migingiriko leyi endliweke hi khale ka xandla xa holobye Aziz Pahad eka timhaka ta ku rhula na ku lamula ku jamelana ka matiko. Mbeki u vula leswaku Pahad loyi a ri xandla xa holobye wa timhaka ta matiko mambe kusukela hi 1994 ku fikela hi 2008 loko a ha ri kona a ta hlamarisiwa hi xiboho xa tiko ra Amerika n'hweti leyi nga hela. U tlhele a vula leswaku xiboho xa Amerika xi fanele ku sindzisa DECO ku pfula mahlo eka migingiriko leyi humelelaka laha tikweni. Saying all of this because I'm quite sure that Aziz would have been very shocked when he read this executive order, which will recall what it said, that in shocking disregard of the citizens' right, the Republic of South Africa recently enacted the Expropriation Act to enable the government of South Africa to seize ethnic minority Afrikaners' agricultural property without compensation. Hiya la tlhelo holobye Ronald Lamola u nyike mbulavulo eka ntirho wo tlangela migingiriko ya Aziz Pahad lowu vaka kona lembe na lembe. Ntirho wo tsundzuka migingiriko ya yena loko swi teka ku tinyiketela ka yena ku hlohlotela ku rhula na vun'we. The global governance system stacked against Africa and the global south was a major priority of Aziz Pahad, and ensuring the transformation of this opaque system was a key concern for him. As a result, multilateralism is part of the DNA of foreign affairs of South Africa. We can't change it even ourselves, even if we want to. But that the UN and its agencies and the UN Security Council has to be transformed is not even a debate. It simply has to happen. The primary objective of this annual Peace, Security and Human Rights Dialogue is to bring together participants to share knowledge and experiences. Ntirho a wu khomeriwe Unisa ePitori. Loko swo hatetano mutshamaxitulu wa komiti ya matiko mambe eka vandla ra ANC Nomvula Mokonyane u ri vandla rakwe a ri nge tshiki ku seketela vaaki va Palestine. Afrika-Dzonga ri le hansi ka ntshikelelo wo sula nandzu eka khoti ya matiko ya misava ehenhleni ka mfumo wa Israel. Mhaka yin'wana leyi vangaka ntlimbo evuxaka bya Afrika-Dzonga na Amerika. The ANC deliberated, and one of the key things that the ANC reaffirmed was our policy stance in terms of foreign relations and as well as cooperation. Secondly, the National Executive Committee also appreciated that we operating in an environment that is shifting because of many international dynamics. What we saw between Ukraine and Russia, the genocide in Palestine, the new administration in the United States of America, the conflicts here in Africa, the Eastern DRC situation, the issues related to Sudan, what happened in Mozambique and the interventions that were made, as well as looking at how then do we best position the ANC and South Africa, given many other multilateral
multilateral platforms that we're involved in, such as the coming G20 summit that looks at solidarity as one of the key elements of the theme, the issues around unity, the issues around prosperity and inclusive growth. Bandyangu wa xinhwanyatana xa 13 wa malembe va lava vululami mayelana ku pfinyiwa ka n'wana wa vona ku hehliwa leswaku n'wana u pfinyiwe hi mudyondzisi exikolweni xa le Makotopong ehandle ka Polokwane eLimpopo. Nhloko ya xikolo u mangale nandzu wa ku pfinyiwa ka n'wana ehenhleni ka mudyondzisi vhiki leri nga hundza endzhaku loko a n'wi kumete a karhi a n'wi pfinya ehofisini ya xikolo. Maphorisa va karhi ku hlotana mudyondzisi loyi ku hehliwaka leswaku u baleke ekaya hi ku hemba vunwa a vula leswaku u tiheleketa emaphoriseni. Pimani Baloyi wa vika. Bana emugangeni wa Makotopong ahandle ka le Polokwane va tlanga eswitarateni swa muganga tanihi leswi swikolo swi nga pfala. Bana va swi tivi leswaku vatswari emugangeni va na ku chuha leswaku ku na munhu loyi a hlaselaka vana exikolweni xa le hansi xa muganga lowu. Leswi endzhaka loko ku hehliwa leswaku xinhwanyatana xa malembe ya 13 xi pfinyiwile hi mudyondzisi exikolweni lexi. Ku hehliwa leswaku mudyondzisi u pfinye xinhwanyatana lexi ro sungula lembe leri nga hundza. Bandyangu wa xinhwanyatana va vula leswaku va lava mudyondzisi a khomiwa. Go bona tuka e phethega molao tša taba tsa rena di tshwara ke molao lesego la molao le bontšho re le gona mo tšiwana e be tšiwana e a tlholele ke molao sa khumana rena di tšiwana tša batho na se rena di tšiwana ke tša modimene ka mokana rena re ke lebeletse re di tšiwana. Kasi vatswari van'wana emugangeni va vula leswaku va ta chava no tlherisela vana va vona exikolweni lexi loko swikolo swi pfula vhiki leri taka. We're even afraid of bathing our kids as the school would be opening soon. Take them back to the school. What if they are victims too? To me, it's very terrifying because my children also go to that school. And I fear there is many student learners who might go through the same things that this girl has gone through. Vaendli ya vukosi emugangeni lowu va vula leswaku va vilerisiwa hikuva ku hehliwa leswaku mhangu leyi yi humelele emuakeni wa xikolo. We are in a very big pain, and we don't know what will happen to other children and other kids and what happened to other kids. So we are asking the Department of Health and whoever they can come to the school and check what is it that is, are they in a good health. Maphorisa va vula leswaku va hi mahlweni va muhehliwa eka mhangu leyi. N'wana loyi u xanisiwile kusukela hi n'hweti ya November 2024 ku fikela March 2025. N'wana loyi u vuyile a heleketiwa ekaya hi un'wana wa mudyondzisi eka mana wa yena laha a nga vuya mangala mhangu leyi emaphoriseni. Loko mudyondzisi loyi a laviwa hi maphorisa u vuye a hlamusela leswaku u le eHammanskraal laha a nga vuya a tima riqingho ra yena. Kasi eka mhangu yin'wana leyi yelanaka na leyi mudyondzisi wun'wana exikolweni xa tindzawini ta le Vilavila u languteriwe ku sungula ntshamo wo tenga eka n'hweti leyi taka eka swihehlo swa leswaku u pfinye xinhwanyatana xa malembe ya 14. Pimani Baloyi wa mhangu ya SABC eMakotopong. Holobye wa dyondzo Siviwe Garuve u ri swa nkoka ku va vana va vafana va dyondzisiwa hi ku hlonipha vaxisati kusukela evutsongwanini bya vona. Hungu leri hume eka ntshamo wa ku tsundzuka Uyinene Mkhwejana eKingswood College eMakhanda eEastern Cape. Mkhwejana ku ri muchudeni wa le UCT loyi a nga dlawa hi ndlela ya tihanyi ntsevu wa malembe lama nga hundza. Nyimpi yo lwisana na madzolonga ya rimbewu ka ha ri xiphiqo. Tinhlayo ti komba leswaku wa xisati wa pfinyiwa 12 wa timinetse tin'wana na tin'wana, naswona ku tlula 100 ra magidi wa milandzu leyi nga mangariwa eka ntsevu wa malembe lama nga hundza yo pfinya yi katsa na vana. Holobye Garuve u tsundzuxe majaha lama ha ri ku mantsongo ku va swikombiso swa kahle va rhanga emahlweni ka ku lwisana GBV na ku tsundzuxa vaxisati ku vulavula loko va hlangana timhangu ta muxaka lowu. South Africa has one of the highest levels of femicide rates in the world. Too many women never get to walk across that graduation stage, enter a workplace, pursue their dreams, not because they are not capable, but because their lives are stolen from them by men who feel they have the right to their bodies and indeed their lives.
Mbulavulo wa Kgarube wu va kona hi nkarhi lowu tiko ri nga hlundzuka hi ku pfinyiwa ka n'wana wa nkombo wa malembe loyi ku hehliwaka ku va a pfinyiwa exikolweni eMatatiyele Eastern Cape. I've escalated the matter up with Minister Mkhunu in order for the matter to be expedited and the investigation to be expedited. But I want to make it clear though that these interventions are way too late. We have to look at how do we prevent this kind of violence from happening in the first place. When we're calling for justice, it's already too late. That is why this kind of memorial lecture here today in honor of Uyinene Mrwetyana says that we need to, one, eliminate fear, but we also need to say that how do men come to the party in terms of helping us solve the scourge. Xikombelo lexi amukeriwile hi majaha lama tshembisaka ku hoxa xandla ku sirhelela va ka manana. Our role specifically, it's to fight against GBV. When we put ourselves in the way of that, when we come out here and we speak towards the entire country, that's our role. That's our role, to fight against GBV. All good to kind of prepare young women to go into the real world and to be able to protect themselves. But what's better to me is to educate the young men so that the world isn't really a place where women feel that they need to protect themselves. Now we've perpetuated this habit of dealing with issues in physical ways. So I think from a young age, since we are still malleable and we can still grow out of habits, we can learn to create relationships out of communication. Eka vandyangu wa Uyinene va vula leswaku mintirho yo fana na leyi i xikombiso xa leswaku mfumo lava ku va na Afrika-Dzonga leri nga hlayiseka naswona vaxisati va rhendzeleka va nga chavi ku pfinyiwa. The legacy that Uyinene left is that of fearlessness. That's number one, for every girl to not be fearful. That she did show us that when she fought until she took her last breath. Is that of fearlessness? Is that of being who you are? You know, we encourage girls to not allow fear to take over to an extent that they can't be themselves. Noma u byele va ndyangu wa n'wana loyi a nga pfinyiwa wa le Matatiyele leswaku u ta va pfuna hi mpfuxelelo wa swa miehleketo endzhaku ka mhangu ehenhla ka n'wana wa vona. Kasi eKimberley va ndyangu wa Amogelang Assegae loyi a nga dlawa hi ku baleseriwa hi socha va lava leswaku socha ri xupuriwa hi xigwevo xo tika hi mayelana na nandzu lowu. Ntengo wa socha leri na muhehli wa kulobye wu sungurile nakambe ekhotonkulu ya Northern Cape. Desmond Zwakala u hehliwa hi ku balesela no dlaya Assegae wa 19 wa malembe hi n'hweti ya Nhlangula hi 2022. Socha ra SANDF ri le handle hi beyili. Mehliwa un'wana ku nga David Nkankumbi loyi a hehliwaka hikuva a sivela voko ra nawu ku hehliwa leswaku Nkankumbi a ri muchayeri wa xo famba lexi va nga baleka hi xona endzhaku ko balesela Assegae kambe wa kaneta leswaku a ri kona loko Assegae a baleseriwa. We are again in that situation where there is that resurgence of emotions, painful emotions for the family of Amogelang, the parents of Amogelang, siblings, and so on. Yes, we are putting our hopes on the justice system. We say hashtag justice to Amo. We hope that what has been happening up to this point, it seems all indications point to a very strong evidence from the state witnesses, and we hope that the justice system will encompass and embrace the evidence as put forward. Timboni timbirhi a ti ri ebokisini va katsa khomandara wa Zwakala evusocheni lowun'wana i mutivi wa swa tinqingho Ntengo ya emahlweni. Hisa mahlweni mahungu ya SABC. Holobye wa mimfumo ya miganga, vuhosi na ndhavuko Velenkosini Nhlabisa u tivise hi nkavelo wa mali ya mphalalo wa makhombo eka swifundzakulu. Mali leyi ta pfuna swinene ku pfuxela miako na switirhisiwa leswi onhiweke hi makhombo ya ntumbuluko yo fana na minkhukhulo, mabubutsa na rintshwa. Mali yi le ka ntsengo wa 1.4 billion rand. Today we are pleased to confirm that through the National Disaster Management Center, COGTA has, for the financial
for the months of February and March 2025 already disbursed the amount of 1.444 billion rand to the municipalities that I will read shortly. This money is intended, as it has been transferred to these municipalities, to immediately bring relief and also allow the municipalities to undertake the reconstruction of the damage, the structures that were destroyed by the floods in the previous years. These funds will support a wide range of urgent interventions, from repairing damaged infrastructure and restoring basic services to supporting schools, clinics, and local economies. Holobye wa Vatirhi na Vuthori Nomakhosazana Matt i nyikele ximfumo tikontraka ta vuthori eka 15 wa tikhampani. Pfhumba leri ta tisa mintirho na vuleteri eka 9,900 wa vanhu ehansi ka pfhumba leri nga thyiwa Labour Activation Program. Vanhu lava lavaka mintirho a va hlengeletane erivaleni ra mitlangu ra Mbombela eMpumalanga ku nghenisa kona vuxokoxoko bya vona eka ndzawulo ya vathori. Vanhu vo tala va hlengeletane eStadium xa Mbombela hi ntshembo wo kuma mintirho. Valavi lava va ntirho va tate tifomo no pfuxelela vuxokoxoko bya vona eka database ya ndzawulo ya vatirhi. Ku aviwe mamiliyoni 460 wa tirhandi ku va yi avanyiseriwa tikhampani ta 15 ta lava tirhisanaka na vona. Tikhampani ta nyika vanhu vutshila byo hambana lebyi katsaka vurimi, vunjiniyeri byo aka, vumaki ni swin'wana. Minongonoko yi ta hambana hi nkarhi lowu yi nga ta wu teka. One, they'll provide skills at a very short skills like 6 to 9 months to those who don't have matric, and we give learnership to those that have matric, and also apprenticeship and artisanship to those who have matric also for 3 years. Our aim is to equip citizens of South Africa to be people who are independent, who are skilled, who can be employed or can start their own businesses. Valavi lava va ntirho va ri se i khale va nga tirhi laha va tshembaka ku kuma ntirho ku nga ri khale. Mbombela Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 18.39 cents, pondo i 23.74 cents, euro i 19.85 cents, kasi pula ya Botswana 1.33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $3,121 hi awunsi, platinum $993 hi awunsi, nxavo oil yimbisi $74.53 hi mphongolo. Mudzaberi wa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso u ri xikongomelonkulu xa vona eka nguva leyi ku fikela ti-final ta mphikizano wa CAF Champions League. Sundowns va ya eka xiphemu xa ti-quarter final ta mphikizano lowu ra vunkaye. Xipano xi ya ombana tinghwasi ta mphikizano ka mune ku nga Esperance ya le Tunisia eLoftus Versfeld, ePitori, Mundzuku ni Ndzhenga. Sundowns va lava xidlodlo xa vumbirhi hi mpfhuka xa 2016. Va humesiwe eka ti-semifinal eka tinguva timbirhi leti nga hundza. Mamelodi Sundowns i xipano xa Afrika-Dzonga lexi nga tirha kahle swinene eka mphikizano wa CAF Champions League. Brazilians se va tlange ka mphikizano lowu ka 16 kusukela hi 1994. Va tlhome risiva ra vungwazi hi 2016 endzhaku loko va fikelele ti-final ro sungula hi 2001. Kusukela va hlule xidlodlo xa mphikizano wa tikonkulu, ku tirha kahle ka vona a ku ri ku fikelela ti-semifinal kanharhu. Sundowns va ya jamelana na Esperance ya le Tunisia, xipano lexi nga va ba eka ntlangu wa ti-semifinal ta nguva leyi nga hundza. Naswona mudzaberi wa sweswi wa Sundowns Miguel Cardoso hi yena loyi a dzabela Esperance hi nkarhi wa kona. First of all, it's a pleasure to participate again in this round of the CAF Champions League.
obviously we know of the importance and level of games we have ahead. Any team that we could face will be obviously very tough to play against. Kambe Cardoso u tiva kahle ku ri kasi ya makimeta kwala namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ku kondza hi hlangana nkarhi lowu taka Tsietsi Baloyi u ta landzela na maxelo riperile. riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha ku languturiwe mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko hi languta exifundzeninkulu xa Gauteng u nga ha languta mpfula yi nga ta va yi ri kona endhawini ta le Pitori kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa le Free State nakona u nga ha languta mpfula ku katsa na xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa le Northern Cape nakona u nga ha languta 60 chances wa timpfula leti nga havaka kona eka siku ra mundzuku kasi ku hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta languta ku yisa emahlweni loko hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo ku languta mpfula nga ka tsutsuma kwalomu ka 30% kasi hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona u nga languta mpfula nga ta ku ri na mapapa hi languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kona ku ta va ka ri mpfula languta xifundzeninkulu xa le Free State u nga languta mpfula kasi languta xa Northwest nakona u nga languta mpfula leyi nga ta va kartisa emahlweni ka siku ra mundzuku kasi ku hi languta ka swilemukisi leswi nga kona u nga languta leswaku hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo hi languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku katsa na xifundzeninkulu xa le Free State na xifundzeninkulu xa Northwest nakona ku languta xifundzeninkulu xa le Northern Cape u nga languta ritswa hi mhaka ya ku hisa loko nga ta va ka ri kona kasi loko ri ta maxelo ya xifundzeninkulu hi ra ka xifundzeninkulu xa Gauteng u nga languta la maxelo ma kahle swinene loko ndhawu to fana na Pitori ku ta va karhi ku horile kahle u languta to fana na Soshanguve Mabopane Harangwe nakona ku ta va karhi ku horile ndhawu to fana na le Joni Asowechi nakona ku ta va ku ri na maxelo ma kahle eka siku ra mundzuku kasi loko ta xifundzeninkulu xa Limpopo u languta Giyani ku ta va karhi ku hisa leyi nga ta va tsutsuma kwalomu ka 30 Musina ta va kwalomu ka 32 kasi loko ta Thoya Nduna ku ta va karhi ku hisa hi 30 degrees kasi Tzaneen yi ta va ri kwalomu ka 29 hi languta xifundzeninkulu xa le Mpumalanga nakona u nga languta maxelo mo hisa loko languta Skukuza yi ta va tsutsuma ka 32 kasi loko ta Mashishini yi ta va ri ka 25 Middelburg yi ta va ri ka 26 KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo mo hisa Vryheid yi ta va ri ka 31 Ulundi yi ta va ri ka 32 kasi languta Richards Bay yi ta va ri ka 33 languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape kona nakona u nga langutela maxelo mo hola loko languta Mletshwa ku ta va ka ri ku horile kasi loko languta Tsonga ra Freenet ku ta va ka ri 23 kasi loko nta wile mona kona ku ta va ku ri maxelo ma kahle kasi languta Western Cape u nga langutela maxelo mo hola u languta tindhawu ta fana na George ku ta va ka ri ku horile Moselbine na ta va ka ri horile kasi loko Riversdale na ku ta va ka ri horile kasi siku ra mundzuku Northern Cape nakona u nga langutela maxelo mo hisa loko nta Pinten ta va tsuma ka lo 30 kasi Springbok na ta va ri ka 26 kasi loko Calvin ta va ri ka 28 Free State u nga langutela maxelo ma kahle swinene la nga ta ku ri ngela timpfula eka ndhawu ta hambana Bothaville ku ta va ku ri kasi loko Soshanguve yi ta va ri kwalomu ka 24 u languta xifundzeninkulu xa Northwest u nga langutela maxelo ma kahle loko languta ndhawu to fana na Rustenburg ku ta va ku ri na maxelo ma kahle swinene loko languta ndhawu to fana na Mahikeng ku ta va ka ri ku horile 26 kasi Toscan ku ta va ka ri ku hisa 30 u languta Vryburg yona yi ta va ri kwalomu ka 26 kasi lawa a ku ri maxelo a hi mi khomelana ka madyambu ya namuntlha ra perile